a pretty morning. So good vibes tayo per me. This is my daily routine. Dili ni siya mubakwit ko ha. This is my yoga mat. Kaya mag-exercise ko, umpisahan na nako ang pagpa-firm, magpasingot, parang permintita, healthy and in good shape. Happy lang ta per me. I'm a happy woman, positive woman. So magsugod na ko ha sa akong workout.